Umukino w'umupira w'amaguru ni umwe mu mikino ikunzwe hano ku isi, ni umwe mu mikino iteza imbere cyane abayikora, umwe mu mikino itanga amazina akomeye, aho twagiye tumenya amazina nka Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ronaldo Igifaru, Ronaldinho, tumenya amazina nka Pele ndetse na Maradona n'abandi nabashije kuvuga bose uko bangana, kuko tubavuze bwakira bugacya bitewe n'ubwinshi bwabo. Ni umwe mu mikino ikomeye kandi ikunzwe, ariko by'umwihariko ntabwo waba ukunda umukino w'umupira w'amaguru ngo uyoberwe shampiyona imwe ikomeye rukumbi kurusha izindi zose mu gihugu cy'Uburayi. Shampiyona ya mbere ikunzwe y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Uburayi ndetse kugera nani wacu muri Afurika, ubwo nta yindi ndavuga shampiyona ya English Premier League. Ni shampiyona y'umupira w'amaguru y'icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza. Niyo ngira ngo uyu munsi tuganireho, ese yaje kwitwa English Premier League bigenze bite? Byaturutse, igitekerezo cyari icyande, cyavuye he? Ese mbere yitwaga ngo iki? Ese byatangiye ryari? Ndagira ngo byose ari byo turebera hamwe, by'umwihariko k'uyu munsi tariki 15 z'ukwezi kwa munani cyangwa Kanama mu mwaka wa 2025 aribwo turaza gutangira saison nshyashya, aho turatangira saison ya 25-26 cyangwa se byite 2025-2026, aho turaza kubona ikipe nka Liverpool ihangana n'ikipe ya Bournemouth ku isaha ya saa 3. Reka mwuganirize muri make tumenye imva n'imvano y'iyi shampiyona yo mu Bwongereza ya English Premier League. Mubwire akantu ku kandi, ngiye tugiye kubana muri kiganiro ndi fixe. Musabye gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku wundi. Nguhaye ikaze mu muryango mugari wa Watch Topic, nguhaye ikaze mu isi y'ubucukumbuzi, nguhaye ikaze ku muyoboro mugari w'ibyegeranyo ndetse n'amakuru agezweho hano iwacu mu Rwanda. Premier League yatangiye ku mugaragaro mu 1992 mu Bwongereza, nyuma yaho amakipe 22 yari mu cyiciro cya mbere cyangwa First Division muri Football League yemeye kwitandukanya ngo ajye gushinga shampiyona yigenga kugira ngo babone amafaranga menshi yava mu maradiyo n'amateleviziyo. Dore inkomoko yawe uko byari bimeze. Mu 1992 shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Bwongereza yitwaga Football League First Division yatangiye mu 1888. Impamvu nyamukuru yo gushinga Premier League yari kugira ngo amakipe ajye yinjiza amafaranga menshi binyuze mu masezerano ya televiziyo, aho televiziyo nka Sky Sports ariyo yabaye iya mbere mu kwiyerekana no kwamamaza iyi mikino kugira ngo bajye batugabana agatubutse. Gukora shampiyona ifite ubuyobozi bwigenga butandukanye n'ubwa Football Association cyangwa FA, guteza imbere umupira w'amaguru mu buryo bw'ubucuruzi n'ubushoramari byari bimwe mu byatumye bashinga iyi shampiyona ya Premier League. Ibyaranze iyi shampiyona mu itangira ryayo yatangiye ari mu 1992, itangira ubwo ari saison 92-93 cyangwa se ubyita 1992-1993. Niba uri umukunzi w'umupira urabyumva neza. Niba nawe kandi udasobanukiwe iby'umupira cyane ka wifuje kureba iki kiganiro, nagiye ngusobanurira yuko saison y'imikino itangira mu mpeshyi ikazarangira mu yindi mpeshyi, ariyo mpamvu wumva ifata mu mwaka turimo ikazafata mu wundi mwaka utaha. Bivuze ngo niyo tugiye gutangira saison muri mwaka 2025, ni saison itangira 2025 ikazangira 2026, ariyo mpamvu bavuga ngo 1992 nibwo Premier League yatangiye kugeza mu 1993 ko yari saison ya mbere. Ikindi kandi wamenya nuko kwikubitiro ikipe Manchester United cyangwa Man U ariyo yegukanye iki gikombe. Premier League yatangiranye n'amakipe 22 mu mwaka wa mbere w'imikino 1992-1993. Ayo makipe wakibaza ngo na ayahe? Ngaho tega amatwi wumve ko uraza gusangamo iyo ufana cyangwa izo witi z'ubukombe. Yatangiranye n'ikipe Arsenal, Aston Villa, Blackburn Rovers. Itangiranye n'ikipe Chelsea, Coventry City, Crystal Palace, Everton, Ipswich Town, Leeds United, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Middlesbrough, Norwich City, Nottingham Forest, Oldham Athletic, Queen's Park Rangers cyangwa KPR. Itangirana n'amakipe nka Sheffield United, Sheffield Wednesday, Southampton, Tottenham Hotspur na Wimbledon. Ayo na amakipe 22 yatangiranye na Premier League mu 1992-1993. Gusa nkuko nabikubwiye, ikipe ya Manchester United niyo yabaye iya mbere, niyo yabaye ubukombe mbere y'izindi zose mu kwegukana irushanwa rya English Premier League ku nshuro yabo ya mbere, ubwo ni muri uwo mwaka wa 1992.
Nyuma yaho guhera mu 1995 1996 umubare w'amakipe waragabanyijwe uva kuri 22 ugera ku makipe 20. Ubwo bivuze yuko ubwo hari amaze gukinwa sezo 92-93 93-94 ubwo zari sezo ebyiri zari zirangiye bajya gutangira sezo y'1995 1996 umubare w'amakipe yaragabanyijwe akubitwa hasi havaho amakipe abiri hasigaramo amakipe 20 mu irushanwa. Mu myaka yagiye ikurikiraho nyuma y'itangira rya Premier League yatangiye mu Bwongereza 1992 1993 hagiye habaho impinduka ziterwa no kuzamuka cyangwa cyitwa promotion no kumanuka aribyo twita relegation mu byiciro byo hasi. Ubwo umanutse nibwo ajya mu cyiciro cyo hasi, uzamutse akajya mu cyiciro cya ruguru. Urugero, niba ruri mu cyiciro cya kabiri iyo umanutse ujya mu cyiciro cya gatatu, niba ruri mu cyiciro cya mbere iyo umanutse ujya mu cyiciro cya kabiri, none niba ruri mu cyiciro cya gatatu iyo uzamutse cyangwa ugakora cyitwa promotion ujya mu cyiciro cya kabiri, waba uri mu cyiciro cya kabiri wabona promotion cyangwa wazamuka akajya mu cyiciro cya mbere. Amakipe yaje kuvanwamo rero uti nayahe? Aya namwe mu makipe ngiye kukubwira mu mwaka w'1992-1993 ariyo yaje kujya mu byiciro byo hasi cyangwa kumanuka. Yo nayindi ni ikipe ya Nottingham Forest yamanutse mu 1992-1993. Ikipe ya Middlesbrough yamanutse mu 1992-1993 nayo. Gusa ikipe ya Middlesbrough yaje kongera iragaruka. Ikipe ya Oldham Athletic yaramanutse mu 1993-1994. Ikipe ya Wimbledon yaje gusenyuka muri 2004 shingwa ikipe ya AFC Wimbledon. Coventry City yamanutse muri 2000 kugeza 2001. Ipswich Town yamanutse muri 2001 kugeza 2002. Sheffield Wednesday, Sheffield United, Crystal Palace bose bamanutse mu bihe bitandukanye n'andi makipe ngira ngo na n'ubu uracyabyumva hamanutse zitwa za Leeds, hamanutse zitwa za Luton na za Sheffield n'amakipe agiye atandukanye amanuka akazamuka andi, aho tugenda twumva amakipe nka za Leicester City amanuka akazongera akazamuka. Dore amakipe yaje kwiyongeramo rero akiyongera muri iri rushanwa. Aya makipe namwe mu makipe atari muri 22 yatangiranye n'ayandi ariko nyuma yaje kuzamuka nayo aza mu cyiciro cya mbere cya Premier League. Aya na amakipe arimo ikipe nka Newcastle United iri mu makipe ari kubica bigacika muri iyi minsi. Amakipe arimo Fulham, amakipe arimo West Ham United, Leicester City, Wolverhampton Wanderers mukunze kwita Wolves, ikipe ya Brighton Hove Albion, ikipe ya Brentford, Bournemouth ari nayo irakina na Liverpool ku munsi wo gutangiza Premier League 25-26 kuri munsi ku isaha y'isa 3 hano mu Rwanda. Harimo ikipe ya Burnley, ikipe ya Nottingham Forest yagarutse muri 2020 nyuma y'imyaka 23. Luton Town yagarutse muri 2023 nyuma y'imyaka irenga 30 yari yaramanutse. Hari impinduka kandi zagiye ziba kuri uyu mubare w'amakipe, aho mu 1995-1996 Premier League yagabanyijwe iva ku makipe 22 nanone isubira ku makipe 20. Ibi byatumye amakipe 4 amanuka, hanyuma 2 gusa niyo yazamutse mu mpera z'1994 1995. Ibi byose byakozwe mu rwego rwo gutuma imikino iba myinshi ariko itagabanya ubuziranenge bwayo. Igitekerezo cyo gushinga Premier League uti cyaturutse hehe? Igitekerezo cyo gushinga Premier League n'ahandi cyaturutse. Iri rushanwa risigaye rikomeye kuri ubu ngubu, igitekerezo cyo kurishinga cyaturutse ku bayobozi b'amakipe yari ari mu cyiciro cya mbere cyangwa First Division mu Bwongereza mu ntangiriro z'imyaka 1990. Abo bayobozi ngiye kukubwira ni bamwe mu bayobozi b'amakipe bari inyuma y'iki gitekerezo bagishyigikiye, cyane cyane yuko bari bafite amakipe akomeye bagamije kuzajya babona agatubutse. Harimo uwitwa Greg Dyke wari umuyobozi wa London Weekend Television cyangwa LWT, yari igize uruhare rukomeye cyane mu biganiro byo gushyiraho shampiyona yihariye itandukanye na Football League isanzwe. Yahuye kandi n'abayobozi b'amakipe 5 akomeye ayo bayobozi b'ikipe nka Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur, ikipe nka Arsenal ndetse na Everton. Aba babosi bifuzaga kwinjira mu masezerano y'ubucuruzi ya televiziyo atazanyuramo Football League yose. Aba kandi bifuzaga guteza imbere amafaranga yinjira cyangwa kuzamura umubare w'amafaranga yinjiraga, cyane cyane amafaranga aturuka kuri televiziyo broadcasting rights, cyangwa gufata ubuyobozi bwa shampiyona ku rwego rw'amakipe ari hejuru self governance. Aba bose kandi bifuzaga byose nkuko tugiye tubivuga, gusa byaje kubahira cyane cyane yuko iyi shampiyona kuri uyu munsi ari shampiyona ya mbere ikomeye ku mugabane w'Uburayi.
ndetse ni no shampiyona ikomeye ku mugabane w'isi hamwe uyikinnyemo aba ikirangirire. Ibyavuyemo rero nuko Premier League yaje gutangizwa ku mugaragaro ku itariki ya 20 Gashyantare mu 1992. Amakipe 22 atandukanye niyo yonyine yatangiye iri rushanwa avuye mu cyitwaga Football League First Division. Aya ni amakipe 21 nakubwiye. Shampiyona nshya rero yatangiye kwa 15 Kanama 1992, ngira ngo urumva yuko ari nk'ibisanzwe nkuko n'uyu munsi turatangira shampiyona kwa 15 Kanama mu 2025, ubwo ikipe ya Liverpool yegukanye iyi shampiyona, n'ubundi umwaka washize iraza kuba yesurana n'ikipe ya Bournemouth. Ibi nibize kugucika, kanawe ngusabe kuza kwifatanya natwe twese ureba uyu mukino. Si ukuwamamaza ahubwo ni ukugira ngo nawe ngukundishe ubwiza n'uburyohe buba muri ruhago, wiyumvire aho wajya uruhukira niba utajyaga ubikurikirana. Ngayo nguko nkaba nkubwiye inkomoko ya Premier League. Niba iyi nkomoko wumva ari ikikunguye, shyira udutima twishi muri komenti maze tuze guhura twirebera uyu mukino ku isaha ya saa 3 ubwo Liverpool yaba yesurana na Bournemouth. Njyewe ndi Fix ninjye twabanye muri iki kiganiro. Nkurikije gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku wundi mu biganiro bitandukanye. Wibuke ukore no kukazogera.